Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, neti ke fau sabi da yuya adeya programa iwa ka komiti diwe kai Wiki asama di chare komiti yu na Robbie da du Amain. A telefoonnummer P kan bereik if je wani actie was dan ja doa onderwerp na 8 60 70 80. We sende wan odi gela den gama fu de liba liba. Ede kabiteng Basia Foluku Yonku Gandhi Umang Mang. So se efi tu de ingi bala fu anga den sisa anga den gama fu den tu anga den Foluku we sende odi giden wanga udeng na wan konde wetang so koya o consider den sama di siki we begi gadu giden haradin buye epi fu den kon opota po den futu baka fu ko wo kwanga e fa den gwenti wabi den fanudu den sama di last one sama anai kaba gaju maje so langa ude au pasa so langa go on tapu de libisa made au pasa teke wade yamo bakadati da woluku fa waka ifu mansigo Arkiman wani felicite sanan anga baldi dempe pedembe denki pedembe esweke noti tidina dei sani verander gon tapu sabi sanan ena naigo ke samacha yenkon wanso yelisi yeligei taki menzo be de ta wankon Arkiman so libisa matan dube de anga menzo ya ube kaye yopo tu fende nyususu wa muto ya hawandi ubi abi wanta hawande be yepi aba wanto liba fosi feni anyuan dus if wanyuan kon moksa wandi bi abi de dai ko broika nyuan awan asamiki hori molanga ma fo teke di bi abi kaba da yeligi take abedu sani gi no yanga mandi party de anyuan di fende de if a hor wan be pinai so ki asa pinai man no abiadu wa moment ya be bai wan sani gi nyang abiadu wa moment ya be yepi en so mi wan fudin na mama mo na wani mama mo da tifende wan side dinki bete moe king to we no wan problem mada yogo gafa eligei fadi bi abidia uswabun fadi bi abia bebu fa bedu notigi madibe dia pe ya bedide alejike de maninge di go begi woman if woman nge ko begi nya bigi koshe woman for sugi dia abi no ya mugo na wan buma saide dia iligi so saide dia ome yanga atowe ma ko taigi fa alobi fa ipina fa chobo fa sabise kasani maternity fa abedi chobo madisi neti kulum na sefi bedi chobo bedi ya ikandi macha kon begi you da ko leke it fa au sudu afro fu su dia bumo taigin kya towe du fosu de fosi dai ko nafutaki au towe o ma tetsu wansan yosi Arkiman da den bala digo pia bal di dengo na El Salvador ni bali sani kide de ligeyanga de ma Arkiman musabi taki ala den konde de na gande sikirmenasi konde da de taki na ingi desknei de konde de onsprong fu de na ingi ma de mek so danak taki wantu iwaini esingi wantu ya ishangi no en na juist de sama de discrimineer aini de ingi konde de discrimineer de ingi de pure ingi aso de discrimineer de konde ke Peru Nicaragua Bolivia Colombia ganse fu de na ingi ma de mokshanga wetiman alijike po abisa na ya de yara di fiden sefi so langa
Den de so, de fi den se fi de luku neer tapu den baka man. Brazilië se fi abin, bigi problem. Ate de abi sport nodig de jabi de ma Brazilië ala de discrimineren baka man to. Dus wa mushi eke na wa nyusani na sonde tantang na hu kasi fu todo. Dus ma usoi den taki wia de eke den. En alwasi de ko ya fu kompe balu musoi den taki wade eke den. Usabi fa yoru kisikia u futop. If wansa ma idu wansa ni ya bun ya mugudu asefi sandi adu abari mu bari. Taki asani di edu de no bun. A dati astanga dati woko. Ma fugo taki wogo du eke saden du ni unomgudu asemsani dati musoide. En ala den enkelek na wan problem di abi. Behalve dati sana wini den di abi wa egi interne problem. Want de discrimineer de ingi to den pur ingi. Sa wo du wogo alike wan poku dingi wa mofu wata da ukwai baka. Arkiman tewe koya dan we gifor lekten we taki wan tusani e pasa sama ibel mi taki den sani de op ni umbe taki en kaba mati de mi go dipini Arkiman te wan sama fi soto we begi e fi abi money teke wa afukati gen teke wa afukati gen if yabi money alwasi usukwen uteke wa afukati Arkiman saiden ke pasa desco to hori you so langa mi taigi uno mutake for the cow donde dak for the woko if una kisi den kisi you masko to sene kai for the woko yam go inom go that if de hori lati ne foshu duansani meke moiti munde en satanga sonde den officier danga den sande na iwo kwa pas munde do se fima kibi da igo munde Arkiman tede hori you warki bumyo bleke uit baka
Dat school to hold you, dat je ondervraagt die, dat je make contact aan een officier voor parket. Alla die, ja, doe weekend officier, de ook weekend. Da officier de, ogi opdracht dat de moet holen. School to kan in sani, teken wansani ayu actie wansani, we kan de ondervraag isabi, dat de kasendi igwausu. Ma teden kaba dat je make contact aan parket. Dat voor parket die opdracht voor horen je, dat je horen je pot in verzekering. Dus zolang je de verzekering, dat je want dat je sidon. En je sidon dat per minimum kan de 4 days, maximum 7 days. Dus binnen 7 days, dan moet een charigua parket voor go toetsen. Dat je want dat we kan dat we rechtmatig toetsen. Da officier dat die oluku fu aanhouden die houden you voor de rechtmatig. Dat we kan je rechtmatig toetsen. Dat de holy. Oké. Daarna heb je begin kabading taigo taki ma bia fukati. Meestal binnen 3 days dat je chaigwa parket. Da ia fukati via bia fukati da yo de we kan voorgeleid da ya fukati o de bij. Na eerste list die je go make contact aan officier. Da officier o toet. Yo taki ia fukati taki. Dan kan de taki a officier teke wan direct wan beslissing a lusu. Of op zijn die rector commissaris. Zolang je hebt een rector commissaris, daar zijn een beetje van vasikaba. Een rector commissaris, de na wan kon rector, maar moment de ne anai hori kutu. Na beoordelen i bodori fu a toetsete. Dan kan de baka wa na safe day te meestal a safe day de. Da usindi gwa a RC. Da ya fukati o diapeto. Da yo gwa RC, da RC yo taki loko. Efa RC fi taki asandi yuru anoma lusu yu. Dat one taki na officier mo na RC mo lu corrector commissaris. Oké. Da lusu yu da ye gwa usu. Maar fa lusu yu, dat je kies 30 dagen. 30 dagen betekent, a officier tak hier no, a sandia sama ya do, mi abi 30 dagen onderzoek. Mi leg de zijn uitboom. Die wordt tak uitgebreid over Sandia. Mi abi 30 dagen voor Sandia. En na voor de 30 dagen, maar voor ze de hori 14 dagen, da officier moet actie baka. No de tak niet, hori 30 direct, give me 30 dagen. Bijna 30 dagen moet onderzoek. Maar voor luswa RC, da park zani a officier kan go in hoger beroep. Hij kan go in hoger beroep. A hier zani a tet sin ja na 54a egi a officiera wet. A wet. Taki binnen zo aan die moet wa parket. Maar if a rector-commissaris lusu you, hey, da officier kan tegen hoger beroep. Takwa nee na luswem mbeta mi abie nodig. Da va tegen hoger beroep. Da you afkati anga de sande da yoko. Ma sevi sani tu. You kan go in hoger beroep toe. Oké. Ma fifi taki I meke moiti a luswa parket da je dinwa sande kai 54a. A 54a de na bene wamu. Jebia a ruimte. Bene wamu. Maar sai pasatu. So lesi ai kisi adoshe te mayabi wan idee taki asani ya. Nka gebruik nka puso 54 ago direct. Maar fino wani da je wakti baka a rector commissaris, cha rector commissaris no luswing.
Tja 30 de yo begin. Nee, puso 54 ago. Pap. Nim sam me taigi taki ya duwa move ruimte. Maar fisi taki au sani na wa moeilijk sani. Ade piki moeilijk. Da inai wakti a dossier. Want yo aksha dossier kan de binnen today vinden. Da je sutu 54 ago. Bam. Oké. Dan me ook je een voorbeeld. Hoe ben je Ifram zeggen, want to school to fit yang one boy, de fiti for kitchen in the kaigwa in one goto. Kaigwa in one goto, de fiti de consulto a boy. A sag dati, na mi bien. Sang mi no be kisha rapporte te, di de sama kwa mi bia a dossier te. Ma dia boy vertel mi go informeer ak sama de famille takin tak asania, masani pia ini. San pasa, school taki, a boy voor mijn vrouw aan mishandeling. En bakadati, de taki de way de spannen. Dus, tusani, mishandeling, wie de spannen kijk, dat want taki die den kofu kon kiezen. Ja, meke, tap den tusani dati, zware mishandeling, tap den tusani dati, de hore a boy. Dat tei na fuwa fasi, tei lukudai, je bekrai pasani, dan ikaluku tak hey saif saja nya sagwa parket ja sagwa parket is voorgeleiding voor guluku toetsen van atus de regelmatig toetsen nemi actie tagya officier tusani den amaya arkima wa voorbeeld megi itaki ama mishandel een vrouw koti batan taki nee ama voor die ken sevi ja vrouw kai na batata dat ja wan dus een zware mishandeling de filigwe da afikata wan ifi taki tuskoutu gona boy tuskoutu fetianga man ugwaini goto uhoria man tuskoutu tegen 1, dat want taki 2 tegen 1, dat want taki bokwa ma maktika ba. Ama no dianga wapen, ano dianga goni, ano dianga next, ano dianga nefi, utuma fetianga ingwaini goto. Da fa kantaki atanga mowi. En voor dat no sai, ne wan fu den bari sutu, i horia man kaba. Yang ingwaini goto, wan kort anailongwe, ne sutu ne futu. Isi sani ni isu tu ni futu. De ye pia boy a como to anya go to Africa long. A ofisi taki as de sikifi taki along. Mi taki ne alonde ne dede alo afele. E fi sutu mi ami futu. To ya do ti be de kosu be fu mi to man kisi mi. Ne o si kan sutu mi. Ne mi fenya kans mi o longo go kibi. Bika wo kimi. Dus de sandati imuchai kwa fesi. Dus te a problem te si sa i pasa kabana ima biwa overtek soms in abia a dossier nodig si de sania. A officier go akkoord de luswa boy. Arkiman sami wani taigi yu te wansa ma fi soto. Meke moiti. Teke afkat again. En te je 30 dagen, na 30 dagen sama musidong. A officier actie 30 dagen, maar je te na bia afkat da alwasi, a officier si wansani, anai span, ay wakte 30 dagen. Maar te je bia afkati, da ay buki, tide de lusu an boy, mi bia sa to quincy, ye foferi, ye bella officier, ye actie tak, te fe na bia fukati de sandati na ipasa
Alwasi a officier leisha dossier astaki asania kan ya boy be ka luswere mam nating a puswengo poti de afikai da sama fi don be na 30 dagen de dan pas tia go fu verlenging kan dia komo to da don 30 dagen ba terwijl te bi afukati en afukati fi wo ko da istora officier dan aswai go lukute ifa dossier na bitum si bisani mais in sabi fa ye serentu da client fi gwaus arkiman wanfu den sanitu ye moord dat we je baka doodslag. Arkima moord aan a doodslag a dede sama dede. Fiye moord a dede. Fiye doodslag a dede. Maar vader de. Moord dat wan taki mi sido rustig. Nem berekent taki mi o kia maya. Opzettelijk mi kia man, maar dati plus mi go sido rustig. Takia maya mi o kia go lulueng. Mi sido lulueng ki mi o kia. Ko berekent na mi fasi sa mi o do fa mi o kia. Nem kia. Dati na moord. En moord na levenslang kan kisi na ofu 30 jaar. Moord, a woord moord voor bedakte raad e koinsi. Moord, zolang a moord abi a voorbedakte raad taini. If je poa voorbedakte raad, da de moord mo, dan a doodslag. Doodslag wantaki, opzettelijk mi kia maya. Maar mino go sidon, denki van mi kien. Voorbedakte raad no denisi. Moment vuvu mkien, man besatak mwani kien tok mkien. Mam no go sidon berikan. En week ya fukati te ay di kisha dakvaarding. Da yo siki fistaki moord, subsidiair, doodslag. Zware mishandeling, poging tot dood. Dat wantaki, efu a officier taki na moord. Maar rechter taki nee, na moord, maar fa a be poti voort bedakte raden. Dai vrij, want na moord. Moord ta element voor bedakte raden moet densi. Dat jari poti da poti doodslag plus moord plus doodslag. Da famisia voor bedakte raad, da naki committee doodslag. En doodslag voor bedakte raden densi. Dan we ik afkatia san die we feti te mode. We feti fu poa element voor bedakte raad in si. Want te via dat de na 30 jaar of levenslang je kiezen. Terwijl doodslag na 15 jaar. Hoe is dat verschil? Hoe is dat verschil? En dat meke na feti die je feti. Je lukt hei. Fam kan pu moord. Maar doodslag, moord, na dede. Zolang je we na artikel moord na 289 voortbedakte na 287. Zolang je we kwart 287 misdrijf. Dat is dat je een probleem. Maar ja fukati mu sorgu fu feti fu poa element voortbedakte in si. Mek ja de moord mo. Vakande doodslag. Dat die vind je doodslag dat je feti gom ete visa vind wan pikisaniete. Aswasande. You see? Desa ni ya umusabi. Wantaki anga ili tsoyen visa bita kite ye moord doodslag. De ya mutaki moord asama dede ma doodslag ka dede. Nee. Ala den tu asama dede. Ma wafu den agosi do rustig berikan ya kia sama moord voortbedakte raad element densi. Maar tawang na doodslag. En dat die kisi more minder straf. Dus desania holiday de. Wogo alike wan poku
Dinho amo fuata. Dau dia ibaka. Si don't pio yes ani si don't pio yam taki taki the woyo ya giwa si sama selima egal si don't pio yes ani si don't pio yes ani si don't pio yam taki taki chafro tule pio si sama bigi ma egal si don't pio yes ani agon tapu ya besete kaba okay anadi koyanya seto imde pio esani de woyo yagi wosi sama selima sanje kwene mbakawelo sanja pache kon wazabete ma si don pio esani eselan de woyo yagi wosi sama selima si don pio esani si don pio yam taki taki the woyo yagi wosi sama selima egal si don pio yesani si don pio yesani si don pio yameke tobi chapoko naki wosi sama singima egal si don pio yesani wogo yele sanyo wogo yesani ma deke bangis gali kie dayo ye wogo yesanyo wogo yesani ma deke bangis gali kimogawa dayo ye so de pai moni fatua mutaki so de pusumonya odo tafaye gani so de poti wisif kitawa ye mima misi don pio ye no ye kide alelelelele ganga do alelele yo ai ta king poti ja dege mi poti ja jakata e panali hoya microphone ya besa bisofu ganga do adimi do anyali baini eki funa adimi do anyali bainyo ai ta kalelelelele ganga do alelele yo ba mi fende bu 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 ye mi gwanda mi fende bu 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 ye mi gwanda mi fende bu 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 mi gwanda mi fende bu bakya mi gwanda mi fende bu ye mi gwanda mi fende bu ikwa sola mi fende bu ye Pedro Simsabi kona patu mi fende bu ye Arkiman, te igua stem buzz, de ego stem di sama, fuchea konde. A sama ego poti de, te stem da akaba. Ma Arkiman yimu ak somtaki, saiwani. Saiwani, on dat sa ananyoni, saiwani. Arkiman den de ya, anafu wan fasi. Ara keren disdo ya. Di akaba wami astu sevi. Ye mo me comentar o mag lever comentar ni sevi. Ma sa o stemgi akonde fa kwa fesi o fi stemgi fugo poti sama funyang. I stem fu sama mugio sani o fi stem fu dem woko gya konde se ka konde fi sa ma abie makalak. Miro bia mind sido ya. Mi ago stem gi sama fu dusani gi mi. Mi go stem poti sama di mi denki sa chea konde fum sa abie makalak. Dim denki so chea konde fum kan abi moni kusolu gumi piki. Dim denki fu chea konde fu kanse kapasi gimi. Dim denki fu chea konde fu kan chai skogwa de piki a beneland. Dim denki
Fuchaya konde fu den gansa ma de je vrouw de verpleegster anga den sasiki sama sa finde de money guson to a face data. Dati make him go stem. Mi go stem fu den sama fu beneland den gama anga den kabite sa finde de money op tijd fu se ka beneland. Mi go stem fu chai ontwikkeling giden piki wa a beneland pem no de. Bika am o a main layanda. Temi taki a mai na mi ma sa kan leri pasami. Afu dati make him go stem. Ma fi go stem taki na i go be poti sama fu yepi u fi fende direct nyang da yo de teleurgesteld ja. Da yo de teleurgesteld da yo bigi klaken. Bika i denki na sa i go stem gi gasama fi u fu den poti fi fende nyang. Mbe taigi wi kaba. Taki u taigi den taki de mugo nyang. We de nyang. Wat taigi den taki daarom meke wa stem giden fu den chayu kwa fesi. U stem giden fu den gonyang. That's how we bari. Mami te ye stem meke de taki stem giden fu den kya kondi om dat sa na nyoni. En nala sama uma gona posisi. Tawa i klake taki disi mobu mibe mgodape. Arki mami wani aksi yu efunan yu den be poti de fiyabio teke a pos fiyabio ogo. You de klake rende kwaiti de taki futo minutes alwasi ya sabi skivi alwasi ya yegosi donde funya mi amoni. Da anom de taki a ges taki na sani fu samai hati wi. Anom de so. Imu denki taki sana nyoni ala sama sabi sama. Efuna yu denki sefi ni na kutu aleti. Denki sefi funa ibe fende wa posisi so fi abio teken. Efu den kwa ine de taki ton diki to gimiti de fi abio teken. Ala de sania imus do one day da i denki. Ala sama kande wan parte na sigisi parte o me de nya regering. Tawam ete. Tawam anga combinatie de guain. Da o mesa ni de uma fende fu party. E fu seifanti ministeri de. Nensu o mesa ma ton dikito o mesa ma ton minister. Pe fu kon da o bigi taigi den tak yere no isi fau gosi don de o meke mongo pasu isi fau gosi don de o meke den bus de prijs mo saka isi fau gosi don de meke solugu tak o manyang mo ma baisani o ma solugu piki o ma solugu sama o solugu. We sido we klak. We sido we disi we dati. Arkiman mi denki we taki criminaliteit de ma let jou se jou luku sai pasa Trinidad. No anga goni skoutu mudia den siko. Anga goni skoutu mudia den siko because siko wa mandai. Some stock gado star for you. Omdat tausu ala de ye nyang. Ala de ye fende na fokoko. Ma ala de ye klaka taki gado na ilukuyu. Ala de ye klaka taki na nyang. Ondati ya nyai ke sai wani nyang. Ya nyang ke sai wani nyang. Mafu ye fende ala de wan pikisa nye nyang. Ne ina igwai kingi bikatelu ku Israel sai pasanu no Palestina. Tawa na omemu ano nyang ano shalisi. Tidemi elukuan na tawang na furfu meti dal fude konde na furfu meti di meti munyan meti nyanyang agu nyanyang kau nyanyang nende nyang anyang dia kau aga hagu bemnyang nende nyang mana libi sama ike isefi gadu lobby you modern I denke gadu lobby you ne na Canada Dus no te fino wan pikisan guata pu ikindi sotu ikindi adoti begi gadu. Begi den buye pitaki ye nyaite. Ye nyaite. Sa wani mo. Una bien buka wel de bon. Ma te uluku wa bien bete motako. Sa wani. De mam de mu gosi don da de solugu. Na solugu de mamu solugu.
Of de moet zitten a konde gi fi mambo ik vrij. Tem luku da gerst dat na solugu de mamu ko solugu. Nee, wopo wanu to. Opo anu no seke amde ki adamo di ababeta amata ya data ki da iwana ateki ana dai da ilontu ada upa da ilontu opo seke opo seke jugu nei u meke moichanga usefi efu sama be gwenti giyo stop asandati nala de ya ugi ugo suku u danga gasto yogo ganko kosopu tuko kosopa anga iganko ja opo seke opo meke moiti kon samamu solugu yu de meke mo kala kay gi fi man dusay mudu na konde dati meke kisi sama ma fi denki taki be go poti den fu de solugu yu papa o yo koli krabu yasi mama o yo koli krabu yasi argument leche ke fambe taigi wi saumu aksi regering meke de se kali bina pasi gi wi anga den boko pasi fu mongo di panasi pi albina pi ala strume fado ala di ade pesi de museka ma fu sido opana gisama fu potimoni ani na narati ya stem gisama fu koye pi stem fu de seka konde petan daro meke mi wan kaya de si me sabi fu na du fu mongo o fu na du fu marweina arkima sama i dede na pasi de gevaarlijk pesi we dede isabi sa mudu foralam ya akonde pe mkweki ba yuma konde a bergi dati na pe wowan u poti drempel giden sama wan tede sa kasna leken sa mu poti tu u musabita ki fancy mai kwa nya konde ya u poti bord me bilade kan je verkeerd me bilade a poti duidelijk bord giden fancy ma sa siki fi ani fancy taki de mu omdat ta verkeerd voor fancy anga uya na wan a verkeerd voor fancy anga u poti bord pu de so de taki holi na funa lens holi a verkeerd pe nu ya sen asede mu poti idia ni wata konde na reye ke fire ya fancy datu mu do datu mu aksi drempel veiligheid datu mu aksi na datu mu aksi fuki konde aksi fuki foto aksi fu sekai konde aksi fu paye tang orden de dus orden pe parkeerplaats na albina meke mooi pesi u stof fu puslang pisi ovra mi e uma sama pisi yo mi abesa besa ndo uma sama mi abesa bia ma uma sama u na slang ma mi ewe pisi bo ko mongo todo na pewe pisi bo ko mongo mbegu a de sandumu u bo toilet gide sama luku fa alfa fa diape mongo na albina paramari bo u ten strategische pos u poti policy pos na nga wan ambulance wan piki data diape dat te wan sama naki bijvoorbeeld wan aanrijden meke da ina umrei kilometer fosi fugosuku yepi isi u na meke kilometer fugosuku yepi u luku den strategische posta wan ambulance wan data wan ambulance wan data wan scope pos a de san datu mo begi u ontwikkelen u district ma te kwa mongo fu pesi da gersi taki idwaini boko panasi u feti fon ontwikkeling u feti fon ontwikkeling accident DC meke de chaiden district fu tot ontwikkeling ma fu sidwe aksi disi dati nei sa na nyoni asama di wini ne fami ya opoti ana opoti ala fam de ya ni mi bia wan posisi ne mi apoti tu fami fu mi di fami fu mi awoko da mi akau na realiteit da mi akau meke u suku ontwikkeling ma fu suku sa ni lever commentaar nee omdat team lever kom tawa itaki omdat jam taki sabi sa itaki meke wopo meke mochanga u district accident DC isi accident assembly leden di kisi mana fu kom den kopotimonia isaka fu de kriela mogelijkheid gi visa woko voor din money pandi gong serinya nyang fasi seri na grens we grens na Europa sa we grens maar we na grens na Europa sa we do
If una ta nasi bi abiden pace du bi abida uyosie. Sade bi meki anga nyanya sani anga ala sani fa hando bi flore anga de sani. Usi don pie luku sama. Ele for comentar. Sama mkoto simonia usaka. Atende pasa. Ek. Baku na kien gbo wa ipu bolo anosu solo. De wishen. Na yeuma kien ni man kien. Oh. Na baku fin omu biago bai ni kien. Asama wishen. Arkiman. Ai new system sama na dede teda na sama wishen. A wisi diwe wisha sama diwe kimi. Kek. Nyatake ogiade. Markiman. Fami de yami otaigi wansani. Mi pabeta mi mabetaigi mi umbakeye. Mi omu. Atake fiya pasa wan pesi. Ni de fo sama. De fetiange de fomien. Tawa utake a wishe abi. Imu taigi ne taki fawe fomien de ukaba. Manoiti mubari ufomien. Fusifawe fomien de ufomien. Alwasi ya bia inya yati. Taki ya be lobby so sama. Taki ufika imba. Arkimaye luku. Wayarte mbesi wan film ya safa dete. Pede wipi wa manga tiki. Taki ya iwisha iki sama. Arkiman soutu onderzoek do ne isi taki ne ikia sama. Soutu onderzoek do. Arkiman soutu waitas kapal basis si efuna minha taki ade efuna sanya potigen dingi ni ade. Faudu sabi taki na sama de kia sama. Faudu sabi usi. Arkiman miogi wantori wa yarte. Mbe studer aneti. Ne wan bata mbe pocha enimi force also. Ne pong mishai sutu opo. Abata akolu kusutu komoto. Mi gon poti mbaka. Pong. Tak mbe bigin fele wanta neti mbe studer lati. Mi tak yon. Asanya. Mi wakalon tun bigi tu eval. Sanya dia nya usnum tape mbaka pong. Arkiman saidi ki pasa. Awan sampa nyambe dingi ni piki sofika ini. Nyandia konga ni ya ikhes. Process. A khesi process. Da te tapa bata. Da isu tu pong. Funa dimbe go shembio taki na baku. Arkiman son mensani we di. Son mensama dedi a Beneland. Na beibulu. Baku nakia ipubulu anosu pupupu. Na beibulu. So mensama dede na magbulu deng. Enyo giwe mi bori wanya wande mi egi borien. Di mi nyamin diarei. Efuna sama be gimembe take sama wisimi. Arkiman mu ko fort daro meke fai jane de fon sama taki abi wisi waka komoto de. Waka komoto no go morsui anu na sande. No go morsui anu na sande. Yogo suku kunu pocha ni fami. Yogo suku hogi gi fami. En noiti sama idede tena sama kie. Au manga ilibio me yali. Au manga ilibio me yali bow op sama. Disha man dede na uma kien. Disha dede na uma kien da fami. Oko suku futeke lai. Bikana ne kiaman. O me yali den biya be kandia ma abi wan siki. Op kandia wan sani pasanga ma ne na au ma kien. Arkiman. Meka u de post sekta kanga ne sania. On that, so lazy yes donda ye aksi sevi. So me sani be pasa. Sani sutu sama wabusi. Teke klem. Asama dede na sama chayengo ki. Meka u for sekta kanga ne sania. Meka u lukude. So me kunu de ya abai waka no. Na de sansa uga sama godu wasabi. Godu wasani so martaki na sama wizide go kube fobi. Faube for me amade ni adede no. You see? Me beg you. Me ataki den sandi ade. Ma meke u teke u for luku da luku sa ipasa.
Meke u voor sekta kanga de sania. Echt. Bika tendie committee waka committee wi. Na lau ten. Den tendie kon na lau ten. Na ten peubu abi u sefi fanodu. Te luku ti de faube kia pikia demo. Sana opposition. No fista kanga wan picking ai kosi focha abede so. Abede so. Mbegi wa tori kaba. Atoria. Diamma be ko vipiwi. Sabiete. Dube pe boko do ko be ki pain pounda ube singi. Na mita na awi mi chende mi sabi me abi sabi sana awi mi chende ni vio takifu be sha wide oit. Efu sabi sana wide. Misi efu sabi sana wide. Na meke krap. Arkiman. Weke maninge faude ya. Meke use ka usefi. Arkiman meke use ka usefi ke maninge. Na kosi diyo wei adi kosi ma meke asume switi. We take for the woman sama. Ma meke asume switi. Te we wasi. Wasi ala pinisi fu woman pesi. Wasi woman pesi tu. You see? Wansandi de tapu. Wopo pikiso wasi. Pinisi fu. If we attacking so, make utake wa maninge. Wopo wasi. Wopo wasi. Wasi tapu mo fikan wopo wasi. You see? Let's check if I take for the woman. Weke maninge. A tapu sani wasi. Wopo wasi usuku banga ja usuku wolo futu. Den banga tifu king usefi. You see? Wasi umofu. Usuku sani. If inabi kau bobolvem kaule mikitiki. You see? Akosi na afuki ya usiki. Usuku wampiki sume suti fatu de. Ulobi. Ufuna wankrem ulobi ya ufutu. Unfutu no kade fa. Wetitiki fuan ni. Meke use ka usefi. Na afu deka welde. Na moi. Ma sume ni na kol sume suti ni na kuma koloi demand yabi erko be kaya abaka witi na erko baka koloi na odeur ulobia usiki neti fam taigu ufikafu watapu wasi mo wope washen kimien isi bikafu wa pato tapala di ade tapu au sumulu asania wambe gwa gofu suku woko. A kene afasania. Isi, didi opanda fien. Den se suteranga den data no manta ini ausu. Isi, no itia washanda fien eke manenge. Uchayengwa baka wasi seka. Didi chay adadata chayengwa baka ala den se suter anga den fort please be na den fawa inya adata ausu. Den kera man direct a keraf. Meke a pasa ngai. We taki den sani so bok mo man taki bang. Ala sa mai aliki ma de we fustami. Meke use kanda fu ba le tike fade uma ise ka fu den. Manenge meke use ka una igwa baka pasi. Ma te wasi se kanda fi te igwa keuring fu dia keuri after kanda fi ya ise kan. Robia mai ang programa wiki. Gadu giwen ta wiki udiai baka. Bye. Wiki na wan programa de kona yunanga meester Robbie Amain ala fode oko na neti Wiki.